uyahile le mash mayohel uyakuntelumo pues kukonik wakutzik alkilarbi leti uyahilo le betke kuyantatunu chich nakilebalo kutal ichkaha kuyantalubateli kuyantal ujejelas ushitambalil ichil mejenka basten tsikbatiktesh lebalo hela tonetan tsikbatiktesh tumen inwaike matu sen shantale sokutak okbil ahona eshe tumene nukuch ts'uulo'obo tialku yalo teshe kabehto nelumu basten tumen letiobe yohlobe yabu ayik lile lum yana Chentu kleshe letiobe yantulak nukuli letiobe tiakapata kuhoskobe u ayik ali lelumu. Yashe wok atu ukono utunchile bukatun tunich kunukono chete kukono tunchile baush kuno beto yetel. Sokole yanuchei wok atu kono bucheile yanuchei. Ah? Sokole yanubal cheilo. Tulaka bash kabete tiani sole le contrato si ates rusel ku firmarta lo que hay que contrato tulaka bash yantes lum oku utsaba tioba heu pahtale u tulak le lum oku utsaba tioba hu pahtale utselko wa konko u miako ke basha ke le yumi le lumu ma tu pahta ya tie machay ke tuncho, machay ke cheo, machay mishbali. Ma mu pahta. Le tie ku pahta le ku koniktulaka bash ku kashteh te lumu. Tianu uyaili le betikre tushku kuchlo tum behlae yanu chich nakil. Tata tsilo yetel halalo kolelo yete yicha mobe wa ichan siete kolelobe kianta chich nakil ichilobe tumen yankine yang mas aike hakos saikelum rentar bilo ya mas aike ma mu pata saik tumen ti kushano ni tian tunu uyai le bashkutala ula bashku kuyali ke roselma masami aktune que estun toñan in minan klung ma ejidatario ne wama propietario ne ya numpe bashku pasta lubetik mak que estun bello te leyo te constituciono yan leyo tushke hay que kuntum mak kahak baltium kuchile tium kahtalile yanu derecho ukahtal tubel yetele ik kumus ikko yetele lung malobo yetele lecheobo yetele tulakle bash betik uyantalum malo kustalil tio kupahtale utakpale tia lukalante kupahtale kestumen le timinanu lum le betik tune waton kosaik unchak Guayamash, Guaycayale, pues tenemos tu pasta al intacta al independiente luma, tu mentene minanin lum. Matech hu pasta le tu men le artículo 2 de constitución, hach sasilianitushko heske, tu lakle macho mayauchi balo heshona, hu pasta le calantic le lumo, que estumen has ejidatarios cayale, mikahon con el luma o mikahon alquilarte luma. Mubeita waton kakale matama tu pasta basden tumen le basho con hetskumbitelo le núculo con hetskumbitelo ese le aerogenerador o ese celda solar con hetskumbitelo que shbeyo yanutale ubet astik kustal pai hansik batiktesh bishu mayola wak ase balo helo u hahile pe aerogeneradore makasi upe celda solare makasi tushian ukasi le uyabil kutasale come pit manahan uyabile le betik ukaskuntik baal
Yo lo usé en Sasil Tateche, Mikin Watesh Bishu Yuchu. All to la capa Kuyuchu, Wak Betike, Mak Asi, Tushian Uk Asi, Uk Asile, Letiu Uya Kuntalo, Pitman Kunsalo, Tianuk Asile. Kosh Aik, Bishi. Mimishmak Kupata Yaike. Asu hanamak, asi. Chemba shewaka hankech pit mana hanle bash go uchutech. Kawacha. Kupatale, kubetik tech lop mahahi, kutu ke kunskech, kuk askunte kutasik yahiltanak, tulakabatu ise hakke andale sokawai. Waka wuki kum echan cerveza capele, mishpaku, mucho hasta más malo con que es la awinki. Pero acá chay 10 caguamas que la micti un pulies. ¿Sabe? Más y más. ¿Qué es lo válili? Entonces, veishane aerogenerador, veishane celda solaro. Pues hay que a veces no es celda solar, voy sin fotoche, ya no está en corriente, tú me le comisiono a cobrar titen. Tú pasas en celda solar, en celda solar, pues cuyanta ten corriente, matin in bot corriente te comisiono, bishi, matin askuntik mishba, baste, takte yo techo, upatin saike. Mishba kinin askuntiete, eba tubel, bash aik toon. Un puli mikin wale tia kapata ku usasilta. Pash aiktom. Kosh aike yanumpe kajesh. Kesha kajalesho tekom. Kaya tekome. Tonemak atsute bot corriente. Matin bot corriente de comisiono. Pash tone. Kak producir corriente tone. Tia kapata que tu lakle caja. Mausut bol tumen tial le bash meyaha. Entonces bash kabetu betik kupatu betik etika vale. Yache kupatu se ebeleta yetel ele sa ebeleta kutsae matuk askuntik mishba yetel ele beleta cuyanta corriente tulaka le cajo y tocole atiales mutia comisioni atiales teche cabet que un pe asamblea catucliqueche wa cabeta a cobrar que es corriente y chileesh wama vayan a cobrar que se bajuscan a cobrar tesh pero lelo teshkan kanawales teshkan awilesh bishi mag eskesh alumesh mishetel takin Michete uhelba tumen le lumo una vez seltone socanti le tie kushtalo socanti take mayat ano yanu shupu tonto meyak eken shikonte nukuch kaho bo lelo kastlan keston mayak ane kastlan ane yang pechkubak ila bish tang ich kastlan beyubinu tuble le mayat ano Hesh bash kuyuchu tiya ichilone. Elay tanting kanikum etumben tanto ya la tenenoch maka tumen ohleshe le ts'uulo'obo kah mat ani yane nukuch ts'uulo'obo yane mehen ts'uulo'obo masima le mehen ts'uulo'obo le tie kuchuche kiko 10 años sobo. le nukuch ts'uulo'obo chenich kuhanko tante kia itene bishuk aba le nukuch ts'uulo'obo Machen soto bishkachu kabanoch man. Ikin soto. Shawikesh. Le lomba tenema wohekache. Beitun yuchlo kubinutublet ano. Chemba she wayana lum. Tameyahtik akol. Tameyahtik le lumo. Let ano kubinshanu. Utum bental let ano kubinuchay muk. Let ano kubinu ushiti ichiluke ukiti ichiluke ukiti ichipala liete luke el cabo le tumbet que tone hay que mak aslo vale ka anakton corriente mak asi uk asile ka toko klume
Kabeta kutak ni menetzulo talo kansha kahilo. Letie katka uchko. Letie tsikbakta situntesha. Basta en talon takoye tumen ohelta sakie. Tanu kolol ashile tialutzabal parque solar. ¿Ah? Tialutzable celdazo, pero mautiale cajo, utiale nukuch ts'uulo'obo. Basten shan pati udioklo, tumen yanchas mako ichilona, tu ya lo bejacos rentar que lumo. Anchas mak, cos hay que tu culpa chkunta, le hatsus anle malo, sol shikim betanteo, katutza kulum. Tumen wat tu laklon loba, tu laklon kak ale, ma tanse que luma. Ma tu pasta yokle, le empresa. Ma tu pasta yokle ts'uulo'obo. Chembashe desde ancha untuka tu ostu uyabil ichilon shankayale. Ah, pues tenemos que ver en el humo, mi caun rentarte. Basto yucho tombe ya, le basto yucho tono, so kuluk uyakunak puksika te lumo. Igual que malo lo vale, mau tu butón. Buka uyutzil, buka umalobil, buka loba ukima kiluyol make, kaukalan tulume, tumen le shkichpan lumo, tikutale hanlo, tikutale uklo, tikutale kushalo. Beik tuklikton, bei okanit olton, watesh beishana tuklikeshe, konesh meyahtik beyo, tumen letium bebishi. Letietzik ba inkatunin beste shamin wohle wayantesh ukatchi bishawi kesh bashkawai kesh yolal